Let's ready now to welcome to the stage contestant number 19. Contestant number 19 is Miss Bo Sports, Lesieli Tonga Unga kia Hau Kafa. Tauafa. Ko Lesieli Tonga Unga kia Hau Kafa. Taunga fula mawha o ku kaon fokia I e funga waka sias tokai kolo I a kalaisi. Me ako mo la langa mo ui, me he ki ano koula koia ko la venga maarie. Iyo, ai mo ui a kalaisi, ke uho pe whika ulu aki he mea kotoa pe. Pe oko ne whakakaunga tā maki pe I api to koni ki e ku ene kui, ko oko Bryce, mo tauhi hono toko ua o ko whaingata ia ko Linda Whangupo. Miss Bo Sports, Lesieli Tonga Unga kia Hau Kafa. Whakatapu ki o tua mafi ko e hao tailiua. Whakatapu ki la a hopo o e oto whelenite, King Te Ono, ko inina sipau pe a mohona whale. Whakatapu ki e whakaafe whakalangi o ku mea, mo e kau whewhine o e hao whanga e kini. O ko nao whawhawhonga me ngāhi bisnisi, mo e langa whanua o kwhai. Whakatulo watu ki e tāhine ko Salote mau taimi, kau lawe ki e kakalahi ngoa oi paki moi toi. Tuku ki ulawe ki hoku te unga, isa a hoku kake I. Ko teki, ko ala mea Heilala. Ko to pule oto, ko to onga po ia ki e kukui mei he lolo ahala e walu, pe e tauhi aki ia moi ofa loto. Ko hoto ka hoa, ko I tuitu uve Heilala, whakawai pipitongi. Ko I te unga kakala, ko I helu o Pulinisesi, Salote, mawhile o Pilulevu. Whakaotusia, whakamatamoana mo nusi palataha, o ko tui pe whakamau ki e ngato uri. Ko I whau a toketa a hio, Palestini o Isiasi Wesleyana Tawataina Tonga, ko I ma I mua ai tamako ata, he ne ma I mua I ken pela, a ia ko e hau lolotonga e oto whalenite, King Te Ono. Hi ngoa o e langi, kolofonua. Ko e kauta mea, mei he whalau ata, kalapu toa ko pouwalu, he hifo, punake, whinao taki nima, mei fo ui Tongatapu, mo te pou Saini Price, mei te takamotonga, talau nei afu, kolo alaione, kolo fo o. Mo paspasi mai, Miss Bo Sports, Lesieli Tonga kia Hau Kafa. Roll. Hau
Pasmasima and Miss Bow Sports, Lesieli Tonga Unga kia Hau Kafa, Taungo Fulu Mawha. Age 24, that is our contestant number 19, Miss Bow Sports, Lesieli Tonga Unga kia Hau Kafa, a graduate of Lavenga Maria College and a member of the Tokaikolo Christian Fellowship. And Lesieli is so excited to be part of the Heilala Beauty Pageant for 2019.